Sinivusela namhlanje ekuseni egameni likaJesu sidibane phinze futhi esifundweni sethu lesisha. Namhlanje ke bantu abakethu sitawukhumbutana nje lokuthi sigcine sikhuluma ngebudlelwane bemuntu naNkulunkulu netimiso keNkulunkulu abetimisile ngoba vele bonke abantu labavanako nabo lababamba iunion baye babe netivumelwano ngisho nalabashadako nje ngeke bevese bakhuluma basho ukuthi ebuhleni nasebubini for better for worse intfo lethu lababekelana dona lokuthi ngitokondla ngidakunaka sebakhulumile ke boNkulunkulu naAdam bavumelana kuloko but lenye engifuna ukubamba nginako ukuthi lokuye kwendeke ke bantu nasebakhe iunion nasebakhe ke kuvana kwabo kuba khona tintfo talona letibangale kuloya kube khona netintfo taloya letibe ngale kuloya seke ngibekise nje ngithi umuntu nangabe enda sangoma noma ke afuna kuba inyanga siyesibabone labanye baba nemahiya lathide uze usinoma ungena nje e-fabric store uve sebasho ukuthi leli lihiya lemadlodi leli lihiya letangoma nathi siyawathi nalokuwabona egameni likaJesu letinye tintfo tiyagajwa lakithi kangwane nje kunalokugajwa enzanyeni bese niyatshelwa ukuthi ke lokhu kusho ukuthi phela wena ukanjena egameni likaJesu. So ke kuba netintfo letingala letishoko lo ukuthi wena uyingcenye yethu wena ukaso egameni likaJesu. Ngibekise nje labanye ukhanza kokuthi bebenda i-friendship kadzeni ukhanza ukuthi bebasinabawenda i-friendship noma sivumana lesithide bebabe sebayathatha usuku lobaqhushute esikhumbeni kuphuma ingadi nalo namnye yaqhushute bahlanganise letingadi bakhale kuthiwa i-covenant egameni likaJesu. Labanye ke baye bashintshisana nemaringi lomnye nabashada uthathe iringi ayifakele lomunye nalomnye ayifake lokho nje kube khona kwangala lokungale lalokungale kubuye ngala nalabanye basinaba relationship bacabzane labanye bendalo nalo lokho nje kube nema-fluids alona asangale na alona angalana vele lempilo yasemhlabeni iba kanjalo ke uNkulunkulu nakakha-ke sakakhe sivumelwane naAdam wathatha umoya wakhe uNkulunkulu awufaka ku-Adam ukuze Adam everywhere la aya khona ahambe nalo moya waNkulunkulu egameni likaJesu. Lo mtimba wa-Adam wafana ne-cellphone nje bese lakhathi kuba nale sim card lekuwumoya waNkulunkulu ayikhoni lo mtimba kusebenta ngaphandle kwalo moya waNkulunkulu njengecingo lungakhona kusebenta ngaphandle kwaleli card leli ngilona libambe konke la ngekhathi usho njalo Genesis egameni likaJesu 2 verse number 7 athi uNkulunkulu waphefumulela umoya wakhe ku-Adam. Ngithanza nalesi sizulu bese lithi ke lona waba njalo ke umuntu umphefumulo ophilayo waba njalo ke umuntu umphefumulo lophilayo egameni likaJesu. Sekunetinfo tangala u-Adam uNkulunkulu sitingale ku-Adam uplantele umphefumulo wakhe ngale. Ake ngibekise mhlambe ngaLuka 15 verse number 22 lokho kuthi indodana ilahlekwa yasinayibuya number 1 yanikwa ingubo lenhle yalo babe iyayangale akana le yakhe manikiniki wawakhipha wabeka lapha ngoba kufuneka le relationship ithi there is something leyami lelapho kuwe maqedze wamnika iringi egameni likaJesu wamnika icathulo egameni likaJesu maqedze wamhlabisa lithole but le cathulo le ring lengubo egameni likaJesu ithi I own you because you have my things in you egameni likaJesu. Kuhamba kanjalo ke nangabe bantu bangena esivumelwaneni lesithithe egameni likaJesu lo uNkulunkulu wabekelwa lo kube nguwe lesisekelo salokuphila egameni likaJesu. Kwamaneke kwasekumosha tindvo ke bantu abakethu ngoba buhle bonke lobukhona bese kuhamba kumoshakale egameni likaJesu. Umuntu ke wase uyawake wawasike sakhuluma ke nge-fall of man party kulimala kwemuntu kunetinto leting3 letalimala nakawa umuntu ngeke ngene deep ngato but nje ngawudithi nje bese ke siphetha sanamhlanje sifunda number 1 lokwendeka lapha umuntu walahlekelwa
budlelwane bakhe naNkulunkulu. Ngithite-ke bebavana bavakashelana bahlala phasi bacoca like friends, like uNkulunkulu wasuka nje wahamba wahlala ezulwini washiya kanje wahamba. Kwaba buhlungu abashiya bo-Adam na-Eva kanjalo wahamba wahlala ezulwini, budlelwane abusekho, wasowuhlalela ngale nkulunkulu because umuntu wayese-onile waphuma. Nasikhuluma nge-fall of man sikhuluma-ke ngaloko lokulahlekelana naNkulunkulu, lokudzinga le-reconciliation. Number 2, lokwaphinze-ke lukwendeka lapha nangabe kukwendeka le-fall of man, kwalahleka-ke le position. Ngiqale ngebudlelwane. Number 2 sengikhuluma-ke nge-position lokwekuthi umuntu wase uyehla ebuNkulunkulwini. Phela umuntu abelapha etulu akhona ngisho kunemishatilwana tinike endetinto lengabe tentiwa uNkulunkulu, but wareducewa umuntu down ewaphelelwa kulobuNkulunkulu bakhe, nalokuthi nje abe nale ngatimlo levuma lokuthi angema phambi kwaNkulunkulu bacoce naye kube mnanzi, but kwamlahlekela umuntu lokho nakaganga amoshatini. The last one yamlahlekela, he lost his home egameni likaJesu. Ave kubuhlungu ukukhipha out of your home. Umuntu abehlala engathi nase-Eden la kude lokuswelekako, ngike ngasho ngathi God provided Adam with everything he needed. Kanjalo-ke wase uthi Adam na-Eva balahlekelwa umuti wabo, balahlekelwa likhaya labo lelina everything. Aze athi uNkulunkulu nakakhuluma athi la ngephandle everything nendakuthola kufuneka ukusebentele ngoba lengekhathi bebakuthola mahala everything. So they lost their home, they lost the comfort, bayophila amatima emhlabeni nephandle baphumile. Egameni likaJesu ubusisekani in Jesus name.